Дайырбек Казакбаев, түрмөдөн чыккан жигит. Аңгеме. Шоссе жолдун жээгиндеги чайкана жомок сүрөттөгү короздун сарайындай кызыл кыштан тыкыйтып курулган. Аттар да бул жолоочу сыяктуу узак сапар чегип чарчашкансып, куйрук жалын шөпөйтүп, жерге ийип, кээде гана быр этип бышкырынганда ооздуктары шылдырабаса, катырып коюшкансып кыймылсыз. Аттардын бирөө күрөң байтал үстүнө ыңырчак токулуп, боз кендир басмайыл тартылыптыр, а боз аттын ээрине калың көк чий баркыт күрпүчү салынып, өзөңгүсү чандырына жете салаңдап турат. Күн кечтеп, көгүм кирип калган, сыдырым соккун керимселден дүркөктүн зымдары секейин зыңылдайт. Жолоочу ашкананын алдында тамек тартып көккө турду. Жанатан бери ашканадан комуздун чертилген күүсү угулуп атты, эмдигиче токтобойт, магнитофонго жазып алган сыяктанат. Күүнү уккан деле жан жок, акырын чертилип ансыз да кулак кескендей жымжырт ашкана ичин тымтырстыкка бөлөп жай термелткен сыйт. Тамдын төбөсүнө илинген желдетки чебегейсиз чоң калдыркан көпөлөктүн канатындай дирилдеп, шорпонун жыты аңкыган ашкананы жалгыз өзү тейлегенсип, нарыда бөлбөл күйгөн жарыктын айланасына чыгырык өңдүү бозомтук тегерек түзүптүр. Желдеткичтен да бу жерде эч кандай кереги жоктой. Ал кылымдар бою ушинтип тегеренип атканбы, жандырган тейинче кайра өчүрүүнү унут калгансыйт. Ашкана кенен, столдо 3 катар тизилип, тейлөөчүсү таза кармаптыр. Кичинекей ак чопо чөйчөктөргө салынган кызыл калемпир, тузга, стакандарга, түймөктөлгөн кагаздарга, учуп кунуп жүрүшкөн бирин-экин чымындар гана ашкананын айныксыз түбөлөктүү меймандары өңдөнүшөт. Төрдө жылаңбаш боз шырмалчан жигит менен ак чапан кийген ашпозчу келин бет маңдай отурушат. Жигит столго ак калпагын бүктөп, табылгы камчысын үстүнөн бастырып коюптур. Кыязал сырттагы ээр токулган эки аттын кожоюна окшойт. Сол колунан аңкырмап өзүнө колдорун куушура ээкине такап тикирее тиктеген келинге көңүл да бөлбөй, керден чыныдан лагман бурдап ичип атат. Ашпозчу келин ага тоюнуп алсын дегенсип, не вактан күткөнү эми келгендей сабырдуу, мээримдүү жылмая тиктейт. Жигитке үнүн пас чыгарып сүйлөдү. Тилеген кутум асмандан түшпөдүбү? Эми кетпейсиңби? Жигит унчуккан жок. Нанын бурдап тиштеп, лагманын иче берди. Жолоочу ашканага карп күрүп кирип, босого тараптагы четки столго отурду. Ашпозчу келин ага жалт карады да акырын шыпшынды. Асмандан түштүбү бул? Эшикти жаап салбай. Жолоочу оозун араандай ачып эстеди. Чокчойгон кара сакалын мурутун сылады. Аттардын ээси унчуккан жок. Дале нанын бурдай тиштеп, лагманын иче берди. Ашпозчу келин ордунан туруп лыпылдай басып, жолоочуга жөнөдү. Столдордун бириндеги ансыз да тим турган калемпир салынган чөйчөктү нары жылдырып, кагазга конгон чымынга кол серпип учуруп, жолоочунун жанына келип, илвериңки өтүндү. Кош келипсиз. Эмне каалайсыз? Жолоочунун көңүлү жылый түштү. Күлүмсүрөп, жылтыраган чокчу сакалын колунун учу менен сылай тамашага чалды. Эмне каалаймбы? Каалаганым көп. Ашпозчу келин жемин жедирчүдөй эмес. Күчүбүздүн жетишинче аткарабыз. Айтыңыз каалаганыңызды. Колун столго такай эңкейди. Келинин колдору казан кармап, идиш аяк жууган кара жумушчунун колдорундай одурайбай, териси апака экен. Жолоочу байкатпай, күтүлбөгөн жерден алаканы менен келиндин колун үстүнөн басып койду. Күч жетпеген эч нерсе жок. Жакшы мамилеңизге ыраазымын, бикеч, деп башын ийкеди. Ашпозчу келин колун шарт тартып алды тайсалдап шашып. Төрдө лагман жеп отурган аттардын ээси жакка бурулуп карап. Андан коркок билиши бар, жакын кишиси окшойт, деп ойлоду жолоочу. Келиндин аттардын ээси жакка караганын көрмөксөн болуп, адепсиз жоругуна ичинен эрдемси, ийнин какайта түзөп отуруп, аста унчукту. Сиз каалаганымды аткарам дедиңиз. Мен башымды ийдим, кулду куруп. Болгону ушул, бикеч. Эчтеке эмес. Жигиттин шогу жакшы. Эмне тамак ичесиз?
dep kelin tamaşany joğotkota sözdü uzartpay işke öttü. Emi tamaşa kılууга bolbosun düşünüp, jolooçu komuzdun göğsü uğulgan türdögi eşikti qarap surandı. Rahmat, men tokmun. Mümkün bolsa komuzdun önün gana biraz çoğaytıp koysanız. Kelinde jolooçuga koşulup komuzdun önü uğulgan türdögi eşikke qarap aldı. Göңülü renjiye düşüp, bizdin aşkınaga muzika uğuş üçün emes, tamaktanış üçün girişet. Jarayt, ötünüçüňizdi atqarayın. Dedi de burulup, gelgen çağına çoyulcuyu basıp ketdi. Tarıntı aldın ba? Anan kant etilim, butuna jıglan ba? De oyladı jolooçu, çöntögünün tameki alıp küygüzüp. Oşol zamat, bizde tameki tartpaydı, degen kelindin çart etken önü olup, jolooçu küygüzgön tamekisin stoldun astınkı betine bası öçüre saldı. Attardın iyisi lağmanın içi büttü. Tabaqtın ara jıldırıp, kamçısı menen kalpağın karmalay, canından ötüp aratkan aşpozçu gelinge mintti. Mayraş, menemi attanayın. Komuzdun göğsü aşkana için жаңырtdı. Mayraş attardın iyesinin canına gelip, aylası kuruganday emni kıların bilbegensip, kıypıçılık taptırdı. Attardın iyesi gelinge 10 somduk sundu. Tamaq akısından aşkanına, şokoladың бар ба? Ek başka berçi. Akçalğanına qaraganda bularının ançayindile baylanışı çok oqşaydı da boyladı jolooçu. Tigile könü tike qarabay stolға çıqanaqtap başın jürödü. Biroq tigile könü gözünün sırtынан akmılap, sözlerin tыңşap atqanın, munusu jarabağan akmaqtığı ekenin oylap, qandaydır qıca alattana ordunan turdu da sırtqa çıqıp ketdi. Qalğanı jaap çıqıp baratıp, attardın iyesinin Mayraşqa mintkenini uqtu. Ağayım ne gerek eken? Suğ neme ö? Bizge jindileri köp kiret, dedi Mayraş gülüp. Kızganıp eydin be? Kızgansan bugün ketpe? Jolooçu erkisiden dağı emne deşer eken dep, qalğı artından toktoy kaldı kulak türüp. Joq, men jönöyün, dedi attardın iyesi. Huşintip, jönere kete veresin be, dedi Mayraş. Bürsügün atayın gelem, dedi attardın iyesi. Hemlege mınçalık şaşasın? Ayttım go, bürsügün atayın gelem, dedi attardın iyesi. Hoşunçu mal qadasın, bolup dur, dedi Mayraş tarın asıp. Şokoladtарды berçi, dedi attardın iyesi. Bürsügünü kütüp durgun. Bürsügünün boların kuday bilet. Koy, ançu emes, asılım, dedi attardın iyesi. Kıyazı alar övüşüp koşturuşkanday oldu. Jolun açılsın, bürsügünü kütüm, dedi Mayraş. Attardın iyesinin beri közdey basqanda, avışын uqqanda, jolooçu qalğadan çettep, türköktö baylanıp turgan attardın janına barıp toktodu. Al attardın iyesi sırtqa çıqqanda tamekisin dembedem sorup, kişige bıçak salçudan beter komdanıp, tağıla attardın janında turuptur. Attardın iyesi jürögü bir jamandıqты seze şu ete çoçup, çayqanını aylana basıp, zara duşatıp, qaytıp tavılgı kamçıсын buraya qarmap geldi. Ağa jolooçu murda aşkananın içinden körbөгönсүp, жаңыдан жүздөшкөндөй kol sunup salam berdi. Assalamu alaikum buradar. Attardın iyesi kol qarmagan жоқ. Biroq oğlaqta vali kaldı. Alaikum assalam. Jolooçu sungan kolun daroo jıyırıp, şım çöntögüne iterdi. Balkim sungan kolun attardın iyesi qarаңıda körbөгönde çıgar. Saparыңыз kayakka? Dep suradı jolooçu. Omolda şayılına. Attardın iyesi jolooçunun ança dile kol götürör türü жоқтығын düşüngön öңдөndü je, siz degen sılık mamilesine iyiydi ve attarına qaray işenimdüğü but şiltedi. Siz kokuygun jigit ekensiz, dedi jolooçu özünçile barjalaqtap gülüp. Tamekisin akırkı ret soru vırgıttı. Tamekinin jıltıragan oğutu türköktün janına barıp düşüp, Güröň baytal selt etip çoçup, kulağın tikçiytip, koş kuruna ketençik dedi. Kokuy bolup emnem jakpay kaldı, dedi attardın iyesi baytaldın basmayılın bekemdep tartıp atıp. Tiginde jaş kelin kaldep jalınıp jalbarıp atsa, erkek başыңız menen bireulerdin sözün tыңşagın uyat emes be, dedi attardın iyesi. Ançalık kızıksaң özün kala ber. Kalmak turgay, men seni menen koşa ketkeni turam baytalың demelep, dedi jolooçu. Attardın iyesi jolooçu tarapka qarap kaldı. Emi al boz attın basmayılın bekemdep tartıp atkan.
Тоонун башынан ай кылтайып чыгып, бүлбүл жарыктан жолоочунун өңү көрүнгөн жок. Аттардын ээси жолоочунун байталды менем деп жөндөн жөн тыңсынганына териге түштү. Анча болду байталды эмес, боз күлүктү минбейсиңби? Деди какшыктап. Мейли, берсең боз күлүгүңдү деле минем. Рахмат, деди жолоочу какшыкка какшык менен. Омолдош кылсага бышырып коюптурбу? Деди аттардын ээси. Эми ал аттардын басмайылдарын биротула бекемдеп тартып бүткөн. Бу жолоочу менен иши жөн аяктабасын, же мушташып, же качып кутулаарын билип, ичинен бели байлады. Сен экөөбүз акыры мушташып тынат окшойбуз. Өзүңөн өзүң териге баштадың, деди жолоочу. Аттардын ээси оюн жолоочунун билип койгонуна кысыла түштү. Арагасынан корс-корс күлдү. Жолоочу аны көздөй басты. Чынымды айтайынбы? Деди ал байталдын чылбырын чече берип. Кааласаң, мен сенин атыңдын бирөөн эбак уурдап минип кетмекмин. Ошондой да эрдиң бар беле? Деди аттардын ээси чылбырды чечип аткан жолоочуга жакындап, уруп жибергенге муштумун түйдү. Жолоочу чечилген чылбырды аттардын ээсине өзү сунду. Кыйылсаң минбей деле коем. Машина келип атпайбы кашайып? Жөө деле кетем, ай жарык. Аттардын ээси байталдын чылбырын кармап, окуянын өзү күткөндөй болбогонуна шалдая түштү да, мушташкан менен баары бир алы жетпесин. Кебедесине караганда бу жолоочу алыстан, шаардан экенин, шаардын шпаналары илгертен укмуштуудай мушташаарын, турсун чөнтөктөрүндө каткан коргошун туткасы, шамшарлары да болорлугун ойлоду. Бу омолдошко эмнеге барат экен? Тамашалап шакаба чегип аткан жокпу? Киндик каны тамып, башына түк чыкканы омолдошту өсүп, мындай немени биринчи көрүшү, деги буга эмне керек? Өңгөнү коюп, сен моуну айтчы, омолдошко чын эле барасыңбы? Барам, деди жолоочу. Анда эмесе байталга минген. Аттардын ээси байталдын чылбырын жолоочу кыргытты. Хатасынын көрө, жолдон көрө жатармын. Качып деги кете албайт. Боз көлүк менен буйтатпай кууп жетем качса. Бер минип алайынчы күлүгүмө. Эңип да аттан оодарып түшөрмүн. Шаардыктар эңишке кайдан кыйын болсун, тобокел. Деп заматта санаасы санга бөлүндү аттардын ээсинин. Жолоочу байталга секирип минди. Аттардын ээси да боз күлүгүнө шапашып конду. Жолоочунун байталга шамдагай отурганы анын жүрөгүн дагы бир курдай шуу эттирип коопсуздантып өттү. Бу атка да кыйын немеби? Байталды темилип бастыра берип, жолоочу айдын жарыгында кол сунду. Таанышып алалы, менин атым жолоочу. Досуйбек. Күчүн ат үстүндө сынашмай болгон турбайбы? Азыр эңишебиз, деп ойлойт ал. Экөө кол алышты. Жолоочунун колу шадылуу, чымыр экен, катуу кармады. Кетмен чаап, трактор айдаган Досуйбектин колдору да калбырлуу чор эле. Эки алакан бири-бирине капкандай жабышты. Сен бала атыңды туура айткан жоксуң тапанданып. Эриң периң менен сыйрып түшүрүп, атка сүйрөтүп өлтүрөйүнбү? Досуйбек жолоочуга кызууланып, боз күлүгүн чандырга теминүүгө камынды. Ой, кудай урсун, атым чын эле жолоочу. Илгерки айтпаймын дегендей болуп турасың, Досуйбек боз күлүгүн темирип бастырып, байталчан жолоочу да жандай жөнөп, Досуйбек анын камтый кармаган колун бошоткон жок. Бирок жолоочунун дегеле эңишейин деген түрү да жоктой. Экөө тең аттарын желдирип бастырып баратышты. Досуйбек бир-эки курдай жолоочуну ичинен сынап, колунан бери өзүн көздөй тартып көрдү. Жолоочу ыкка көнүп, жыгылчудай кыйшаят. Эңишпейлиби? Деди Досуйбек кекеткенсип. Ай толук чыксын, эн талага жетеле, деди жолоочу. Досуйбек жолоочунун колун кое берди. Омолдошко адашып баратып жүрбү? Деди Досуйбек. Өспүрүм кезимде апам экөөбүз келип көпкө жүрдүм эле. Бирок сен жанымда барда адашпайм, деди жолоочу тамашага чалып. Досуйбек кайрадан териге түштү кызыраңдап. Тикини, мен сага ким болуп кеттирмин? Ат мингизгениң соң алыс киши эмессиң. Бу сен, деп олугуп Досуйбек таңданды. Жинди дейин десем соодойсуң.
Çirkey dırıldap joloçunun betine konup, al alakanı menen çirkeydi çağa öldürdü. Kalın kamış ösken araqtın jegindegi жалгыз аяк жол менен тең катар бастырып баратышты. Kamış үй boyu buralat ko, dedi joloçu tuştarabın karanıp. Kalhoz jedekçileri mаңбаш, uşuk kamışты çaptırıp albaptır, dedi Dosuyбек. Çöpçe düştü de, atasının başı bu, dep sögündü Dosuyбек. Malın köp mü? Mal bar, toyu tas. Mal gütsöň oşonda çawulbagan kamıştardın kantip beker kuurap atkanına küýbegen jeriňten gül bolgonyny görerelem. Malsız üy bileni kantip bakmaksın. Eki balam, kartan inem bar. Hayalyňda aябай süýösüň go. Monçoktoy balдар turganda. Da, dep joloçu şıpşınıp koydu. Süýüg ayla jok. Anaynan kayran gelin kor boldu. Kaysy gelin? Janagıçı Mayraş. Sen Mayraşты kaydan tanıysın? Hanın atın janagında özüň aýtpadyňby? Ha. Jakşı gelin bilem. Aşposçu bolsa dağı kolu nazik, teresi buzulbaptır. Tagdyr adamdın ömrü menen çakmaktaý oýnaýt tura. Biröge wagty taýlaýdy goçuştap berip, biröňü gözün bozartyp zarlatyp. Jaş çyraýly kelin eken, zarlaganda emnesi kim? Küýösü dükönde skladda işteçi. Sklady örtünüp ketip 10 yılga kesilgen. 8 yıl degende türmeden öldü. Talçubuktaý solkuldagan mыкty jigitlerge bet bagıp tike karabagan, teňsinbegen selkele, küýösü ölgönden keyin mintip görüngen erkekke göz artyp buzulup ketdi şortu. Türmüge kesilgen küýösün 8 yıl gütse bekem ayal eken. Oşun aýtsaň, biziň aýyldan ömür degen çaban koydun azabynan 5 yılga türmüge kesilgen ele, aýaly 1 yıl ötpöy 3 balasyň kaynata kaynenesine tomulu jetim taştap, jes kızgandyk şahtördi yerçip ketip kaldı. Hitinki. Joloçu çöntögünün tameki surup Dosuybekke sundu. Tartpaýym, dedi Dosuyбек. Hiç kaçan tameki tartkan emesin be. Hiç kaçan. Joloçu özüne tameki güzdü. Şirenke çırt etip janganda baytal ürkçüдөй kulağın tikçiytip, bozat da selt ete başın götürdü. Bödöden böde kökrekti tütüngü ıştap, tamekinin emne paydası var düşünbeyim, dedi Dosuyбек. Gönüp alsan, oşo gönüp albaş gerek. Jaman adat köp. Bizde içkilikке gönüp alıp, kişiçilikten ketkenleri tolup atat. Jakында Sarbagış degen jaş ele jigit mas bolup, açık maşinanın üstüne düşüp kelatıp kulap öldü. Sen içkilikte içpeysin be? Aydın jargında Dosuyбек joloçuga gülümsürey karady. İçpeyim. Joloçu tamekini sorup, kakırını venkeyip tükürüne verip, aydın jargınan jerge düşkön eki attın kölökösün gördü. Katarlaş keletsa da boz attın kölökösü baytaldın kölökösünün aşık eken. Joloçu teetik yakka çeyin çuvalcıgan özünükü menen Dosuyбектин kölökösüne köz çaptırdı. Çette baratsa da Dosuyбектин kölökösü zaňkayıp öýdü. Al gülüp jüberdi. Jakşı adamdın kölökösü de jakşı bola turbaýby. Karaçı, dedi al kölökölörgө kol jaňsap görsetip. Ekөөten katkırıp gülüp kalıştı. Sen anti öle özüňdi kemsinte berbegin, dedi Dosuyбек. Tameki tartsaň ele jaman bolup kalptyrsyňby? Sen meni bilbeysiň da baýkese. Anyň çyn bilbeýim. Birok baýdan beri çoğu çaran geletabys. Adeginde men seni joloçu sözdü böldi. Baş keseri oyladyň bile? Oşant oylagam. Tuura ele oylagansың. Men türmeden jakyn ele çyktym. Dosuyбек joloçuga çoçuganday jalt karap aldy. Baykosudan atının tizginin bulka tartıp, bozat müdürlüğü oňuldy. Bir baska ekönün ortulary tym-tyrs bolup unçuguşpay kalıştı. Janatıdan beri jol jeýektep çardap jatsa da, etibar alınbagan bakanın çırtıldagan çegirtkelerinin ündürü kula düştü. Çirkeyler aydın jargında awaga kügülgön kakum kukumdyn buwagynday topdoluşup, ekönün teň başlarının üstünde çark aylanyp uçup jürüşüpdir. Dosuyбек kolun silkip betine konğun çirkeýdi aýdady. Joloçu özü menen süýleşkönsüp, surat bastan ele küngürenip mintdi. Türmede 4 yıl oturdum. Bu maga çoň synaw boldy. Kuruluşçuluk kesipde ýürendim.
3000 so'm taapmın. Türmeden çıgarda kolma berişti. Жаңы kiyim geçek satıp kiyip, boyumdu tüzep, yemi çındap, adamça jaşayın dep, bala kezinde joğutkan tuğandarımdı izlep keledam. Tuğandarың omoldoştu o? Досуйбек таңғыла сұрады. Kimdir? Алақ деген ауышқанды танисың ба? Алақ? Ова, тайкен болады. Ал қайсы, тіге черікчі алақ емес пе? Черікчі бе? Таң, мен ұру теріштірбейм. Жеті атам кім екенін білбейм. Маңқұрт жаным уағында атынемен сұрап қалбапмын. Ова, черікчі ұрусында алақ деген ауышқа жашачу, 9 бұлақта. Омолдоштың үстіндегі қоқтыдағы айыл. Ал ауышқа 2 жыл мұрда өлген. Бала вақырасы жоқ. Ел ішінде қақпаш алақ дешчі. Екеу қайрадан ұнчығышпай қалышты. Жалғыз туғаны тайекесін қақпаш деп тур емес айтып қойдым бұ деп, Досуйбек ішінен сысса, тайекесінің өлгенін ұққанға жүрек сағада бұла тымызын сезденген жолаучу ен тала, ерме чөлді жалғыз қалғандай зейіне кеңірей түшті. Еш нәрсе менен іші жоқ еке ат қана қыдыңдап, желген жүрішінен жазбай барат, топ-топ етіп, жер черткен дауыштары жым-жырт тіребелді бұзып. Жақтырбай сұрағын келбей атат, өзім жөнінде өзім әлі бардығын жашырбай айтып берем, деді жолаучу. Эй, жараваған кеп, емнеге жақтырбайым? Адамның башына емнелер келіп, емнелер кетпейді. Мен сенің ішіңе келігішіп емне қылайын? Жоқ, мен өзім жөнінде өзім бардығын айтып берем. Жочу айлақ қой. Bir кезде кес бұрыш болғым. Азыр оңылғым. Алдыма ат башындай алтын тартуласа да, өткен жолыма еме қайтып барбайым. Сен мыға ачуланба. Авайлабай айтып қойып. Емнен авайлабай? Тайекеңе. Жолаучу оғыр үшкірінді. Айла қанша, туылған соң өлмей бар. Ал жақшы кишелі. Ақ көңіл, әлпек. Бала көрбөді де белдің барысы, боғыр-оғыр қояшчу. Мен еме аға бала орнына бала олы тілім. Кемпірі бар бы? Аны білбейді кем. Досуйбек сөзін түзетіп, оң жаққа бұрылғанына жеңілдені, ішінен өх деді. Азыр ал алақтың кемпірі бар жоқ екенін чынылы білбесе да, өлген болса да айтмақ емес. Аны жолаучу өзі бара көрмек. Бүгін үйге ертерек жетіп, жылу жұмшақ түніп алышып, қанан ертен күн жарық, жайчылықта ұшынтып бозат менен күрең байталға тепейтіп, тоқ мініп, екі чоғу чаран 9 бұлаққа барышыбанан жолаучунун алақтай кесінің кемпірін іздешмек. Бұ жолаучуну да қандайдыр мұрда көргөндөй сияқтанды. Балким бая жаш кезінде апасы менен бірге келгенінде көргөндүр. Сен туған издеп тура сапар чегіпсің. Алақтай екен болбоса, башқа тайекелерің таулар. Сүріштіріп отырса барыбыз туған жағауыз. Чөп менен жер көгөрөт, ел менен киши көгөрөт. Досуйбек, bir пастан бері ұншықпай келатқан жолаучу күтілбеген жерден Досуйбек кеттіке қарады. Айдын жарғында Досуйбектің бақырайған көзі, қара қашы дағына көрінді. Жолаучу сол қолы менен байталдың тізгенін тартып тоқтатып, оң қолы менен чоқчу сақал мұрытын сылап алды. Досуйбек те боз атының тізгенін тартып тоқтады. Емнеге тоқтап қалдық? Деп сұрады Досуйбек. Екеуіз жашташ көрінөбүз. 41-ге шықтым. Мен теп сақал мұртым болбоса, өн сүрейбі? Мен мұны жақында қойдырғам. Біріндекін таныштарым жолықса танышпасын деп. Сақал мұртымды алдырам. Ой, ата, ошо кеп бе? Жүр бастыр. Досуйбек атын темінді. Күтілбестен тоқтып, күтілбестен қату темінген боза туы ордынан ырғыштай жөнөді. Қаны басаңдатып Досуйбек тезгінен тартты. Мен киши болам, көрерсің. Жолаучу ыйлап жіберді. Өксі ыйлап, байталдың тезгінен қоя беріп, беті ылды чуырған көз жашын қош алақанымен басты. Ой, ыйлап ачы, жегіт киши да ыйлайбы? Досуйбек атының башын бұрып, байталдың тізгінін қармап жолаучуны чыққанаққа түрткіледі. Жолаучу өңілді ыйлап, солықтай сөйледі. Мен барын таштағам, апейім ішкенде, наша чеккенде, эми мұны тамек тартқанда таштайым, көрерсің. Байқұштай кем. Мен аны
гүлдөтөт элем алаканыма салып, бөпөлөп багып алат элем. Ай жетишет эми, ыйлаба. Менин ыйым өткөнгө өкүнөбүй. Ыйым менен күнөөмдүн баарын жууп атам, жууп атам. Ыйлай албай жүрдүм эле. Көз жашым кургап, сезимим жоголуп, кишиликтен кетип калдымбы деп ойлочумун. Көрсө дале киши турбаймынбы? Ыйлай ала турбаймынбы мен? Токточу байкес. Дагы боздоп ыйлап алайынчы. Көксөм суусун. Ыйлаган кандай сонун. Бугуң жазылат, жоготконуң табылат. Сен али көп нерсени жоготпопсуң. Бардыгы табылат. Бактың ачылат. Жүрөмү бастырала. Түн бир окун болуп калды. Жолоочу шымынын чөнтөгүнөн бет арчысын алып чыгып, көз жашын бетине арчынды. Досубектин колунан байталдын тизгинин алды, ага тике карап сурады. Досубек, сен мага ишенесиңби? Досубек кош алаканын жайды. Ушуда суроо болчубу? Ишенем? Мен сенден бир нерсе өтүнгөнү турам. Азыр оюма келди. Азыр гана. Ал эмне өтүнүч? Ушу жолоочу мукактанды. Ай тартынба? Досубектин өнү чечкиндүү чыкты. Ушу сурагын? Ушу мен минген байталыңды мага берип турчу. Бүрсүгүнү кайра колуңа тийгизем. Эмне? Мынаке, ушинтип чочууруңду билгем. Сен мага ишенбейсиң. Мен ишеничтен калганмын. Ой, сен кызык киши экенсиң. А дегенде түшүндүрбөйсүңбү? Эмнеге мен сага ишенбеймин? Ишенем. Байталдын сага керек эмне? Кереги бар. Кереги бар болсо алгын. Чынбы? Мен сени эстедим. Апаң менен келгениңде кездешкенбиз. Анда сен кызыл чийкил томолок, бейбаш бала болчусуң. Шаардык шпана дечүбүз. Мен сенден дагы бир нерсени суранганы турам. Эмнени? Майраш сага ким? Майраш? Жанагы ашпозчу келинби? Ооба. Ал мага эч ким эмес. Бала кезде чогуу өскөнбүз. Биздин айылдык, жалгыз бой неме. Сен мага анын жашаган үй адресин айтчы. Мен ага азыр барам. Жинди болбосоңчу, түн ортосундабы? Барам да үйлөнөм деп колун сурайм. Жиндисиң го? Деп күлдү Досубек. Жиндилик эмес. Мен аны сүйүп калдым. Бир көз караштан эле. Анан сенин айткан пикирлериңден улам. Досубек бир саамга жолоочуга унчукпай карап турду. Чындап чечтиңби? Деп сурады ал. Калп болсо азыр мына түн урсун. Айдын нурунан жолоочунун көздөрү балбылдап жанып, жаңыдан ыйлап басылганга каректеринин айланасы татынакай агарып турду. Майраш ошол чайкананын артындагы биринчи көчөнүн башындагы ак тамда жашайт. Жолоочу ыңырчагынын үзөңгүсүнө чиренип, өйдө кооп, Досубекти мойнунан бурай кучактап, эки бетинен өптү да, чылбырынын учу менен байталын соорго чаап, атырылтып жөнөдү. Досубек үн катпастан анын артынан бир топко карап туруп, жолоочу тетигиндей оолактап кеткенде артынан кыйкырды. Жолуң ачылсын! Жолоочу артына кылчайбастан колун булгалады. Ошол замат сүттөй аппак айталада бири-биринен алыстап баратышкан аттардын дүбүртү угулду.